Pozdrav i dobrodošli u vlog broj 2. Da li kitite Boru 1.12. početkom 12. mjeseca ili kitite ono po staroj tradiciji na Badnjak? Ko kitim kuću za javnost. Kitila bi u 6. ovom rođanu 11. pa da ne pokvarim. Pozdrav i dobrodošli u vlog broj 2. Za sad ide prvi, drugi, a danas prekblagdansko raspoloženje, kak vi kitite Bor. Da li kitite Boru 1.12. početkom 12. mjeseca ili kitite ono po staroj tradiciji na Badnjak. Pa mislim da većina ljudi okiti Bor puno prije Badnjaka, jer zašto bi kitili sam na Badnjak pa Bor stoji 10 dana. To je neko razmišljanje generalno, a ostatak kuće, da li kitite kuću, sad je 1.12. i već su pun klinac, ljudi okitilo i kuće i svega i svačega, praktički advent se kiti, priprema se advent, sve se okiti 1.12. a ne kako bi trebalo na Badnjak po nekoj tradiciji, tako da pišite u komentar dole kad vi kitite kuće, Bor i ostalo, a ja od na advent idem vidjeti kako se pripreme teku. Smo malo svijetli, možda ja ne vidim. Tako, pozdrav. Tvrđe u punom jeku sastavljanja, možete vidjeti par kadrova. Dečki rade punom parom, bit će sve spremno sutra za otvorenje. Ili danas kad vi budete ogledali, danas 18 sati otvorenje adventa, pa dođite svakako posjetite. Ja odo malo dron dić letit, pa ćemo vidjeti kakvi su kadrovi od ozgo i kako vizura tvrđe sa samog trga se promijenila. Tako, par kadrova tvrđe. Vidjeli ste sad otprilike kako to sve izgleda. Ako budete trebali putokaz nešto, slobodno pišite komentar, ja ću vam napisati di se šta nalazi. Naravno, bit ćemo još koji put u ovim vlogmasima advent pogledati gastro ponudu, naravno kak je to adventa da ne obiđemo gastro ponudu. Što se tiče letenja drona, ne mogu dovoljno puta napomenuti, prijavite dron, registrirajte se, super je jednostavno i brzo dobiti licencu za letenje, osiguranje naravno, ako dron preko 249 grama, platite osiguranje jer ne do Bog stvarno da se nešto desi, da padne negdje, osiguranje pokriva štetu od trećeg lica, naravno neće pokriti štetu vašeg drona, ali makar nećete morati platiti nekom ako ste razbili auto ili nešto. Pročitajte zakone, pazite na zakone o letenju dronu, ne znam koliko puta to napomene, nemojte si dozvoliti da vas neko prijavi ili da dobijete kaznu zato što htjeli ste uštediti nešto novaca. Tako da pazite na letenje drona, a ja odo u dalje obilazak adventa. Dalje auto razbijen. Evo sad malo tu ogreban i tu naravno udaren. Još uvijek nisam stigao otići popraviti auto, ali budemo uskoro, moramo ga prijaviti na štetu na kasko. Ako ste popratili prijašnje vlogove, znate šta je bilo. A ove gužve po gradu je sad postalo nevjerovatno, kao da živimo u nekom velegradu, broj auta se povećava, parkingnih mjesta je sve manje i treba ti da u centru grada nađeš parking 20 minuta, još pogotovo policija ima nešto tamo kod Porezne sam vidio, zatvorili su pol grada, zatvorili pola parkirališta i
ideš i vozaš se ko muo bez glave. I evo, prvi put u vlogu, ali na više zahtjeva, Robert Kovač. Jej! A Robert će nam reći, Roberte, tvoje kićenje, da li kitiš ono 1.12. pošto danas raspravljamo u vlogu kad ljudi kreću kititi, ono 1.12. ili ono tradicija za Badnjak? Znaš kak ti ja to radim? Znači ja ti ovako kitim kuću za javnost do 5.12. da ljudi vide da ja to kitim. Aha. A onda ovo unutra okitim negdje 24.12. pred ponoć. Znači da dočekam Božić kako kiti. Unutra. A čekaj, a ono bor i to? Bor to kupim, to mi dostave na Badnjak. A Tad je 50%. znači, a i čekaj, onda držiš bor samo ono do Svete Tri kralja pa ga skidaš? Ne, do talijanskog Božića nekog, tako, ne znam. Talijanskog? Da, nekog, tako su mi nešto rekli da to do 3. mjeseca treba stajati. A imaš živi bor? Imam živi bor, da. Pa to više ni ne liči na bor. Sve mu otpadne, život mu otpadne. Hvala ti, Roberte. Hvala, vidimo se. Evo sa mnom Teja. Dobar dančić. Teja je jedna od onih koji kite u 6. mjesecu. Pretpostavljamo. Ne, kitila bi u 6. imam rođenu 11. pa da ne pokvarim. Ali kitila bi u 6. da. Teja, s obzirom da je tema današnjeg vloga kad ljudi kite, ono priređuju se za sami Božić. Ja danas. Ti danas? Danas. Nisam još razradila ideju do kraja, ali danas. Imam par ideja, ali mislim da ću ponoviti bor od pretprošle godine sa par dodataka, jer mi mama ne da da mi bor visi na opačke. Ajde, objasni nam taj Mama kad trend. me gledala ovaj vlog, nek to čuje. Objasni nam trend kačenja bora na opačke. Slušaj, to je novi trend, amerikanizacija je došla. Znači, novi trend je da ti ljudi kite bor na opačke, znači fiksiraju ga gore za plafon i kite ga na opačke, onda izgleda kao iluzija kad se fotkaš. Imala bi top fotke cijeli prosjenac. A zašto bor na opačke? Pa zato što je dosadno da stoji ovak, zašto ljudi nose šareno, šta ja znam. Neću usporediti, ali to ti ko da križ okačiš na opačke. To ti je svetorđe. Sad ti rekla, ali ovo ide live. Ne ide live, ne, već će se ali ovo će montirati. ljudi gledati, a ja sam jedna dama. Aha, ispričavam se. Da, ja kitim danas. Znači ti kitiš, čekaj, a kitiš sve ono kao i kuću? Ne, to sam već okitila. Aha, to ne, sve sam stavila, znači mama, ja sam stavila lampice. Pričao sam s Robertom, on kaže on kiti samo izvana i onda iznutra kiti za Badnjak. Ja imam 3 etape, imam unutra, imam veliki balkon 15 metara, to mora gorit za van, za ljude koji prolaze, i bor. To su mi 3 zasebne etape. Unutra kitimo mama i ja, bor kitim ja, a vani kiti mama. I to mora biti sve do 1. Evo već kasno. Ali sad zato što sam učila noćas, ali bit će. Ništa, te hvala ti što si bila ponovo u ovom vlogu. Ne, hvala vam. A mi idemo dalje vidjeti ko kad kiti ove blagdane. Da, onaka. Našli smo Mariju. Marija, današnja tema Vlogmasa je kada ljudi kite za ove adventske praznike, to je predblagdansko vrijeme. S obzirom da tradicija nalaže da bi kao trebali kititi pred Badnjak, kak ti stojiš tim kićenjem? Je kitiš sad već od 1. pa onda samo bor na Badnjak, ili kreneš kitit već sad i okitiš sve pa onda uživaš u kićenju mjesec dana? Ne, nego znači ovisi kako raspoloženje bude. Ako krenemo onako tuta forca u 12. mjesecu, znači onda krenem kititi tipa 15.12. Ali ove godine imam plan, znači da to odradim ko svi normalni ljudi. Normalni, iako je god sam do sad pitao danas za vlog, svi su mi rekli da već krenuli su kititi ili su okitili, a tek eventualno možda bolje Ne, znači po prvi put, znači mislim adventski vijenac napraviti koji stoji još u vrećici. Pa znam, pa to ti kažem. Hoćeš bar do 3. svijeće izvedi. A čekaj, sad kad okitiš, okitiš tamo 15. i onda držiš do samo Sveta Tri kralja ili držiš dok ne otpadnu iglice? Ne, dok ne otpadnu iglice, znači rekord je bio 3. mjesec. Da, sreo sam Roberta Kovača danas i on je rekao da je to kao do talijanskog nekog Božića, do 3. mjeseca. Do 3. mjeseca i onda bor kroz balkon. Bravo, Marija. Kao hvala. I tako, uvatili smo malo fokus, tak,
Uhvatili smo par ljudi, pitali kad oni kite, u biti onak nema pravila, neko kiti 1.12, neko kiti stvarno 15. neko kiti stvarno na badnjak, ali definitivno svi drže bor puno duže nego što treba, da bi valjda ostao taj božićni duh što dalje. Ja odo još malo posljednjak potvrđi, možda uhvatimo još nekog pa ga pitamo kakve su tradicije i da li stvarno se drže tradicije, ali za sad, evo vidjeli ste, nije da se baš svi drže tradicije neke, nego onak kite kad žele i kad misle da je to u pravilu grad se kiti i svi kite 1.12. ili ti za prvu adventsku svijeću, tako da za sad je tako. Danas Sazet u Tvrđi, sa mnom je David. Oj, Davide! Evo ga! Davide, danas tema vlogmasa, kad ljudi kite, kuću, bor i to. Dobro. Kad ti kitiš, ideš tradicionalno za badnjak ili već kreneš 1.12? Vidi, ja ti krenem u 10. mjesecu, pošto cijelo vrijeme sve brže i brže ljudi to kite. Kad u MZ počne u 10. mjesecu prva lampica se prodavati, tad ja okitim. A i onda? Dokad držiš to je? Držiš do kralja ili držiš do 3. mjeseca? Samo negdje, ne baš 3. ali sredina 2. David kiti advent, onda da je njemu pun klinac kićenja. Joj, brate, ne pitam. Ali gledaj, lijepo si kitio grad, moram ti priznati. Hvala ti. Kad se budete gledali, šetali po gradu, vidjeli lampicu, David je jedan od ekipe koja kiti advent. To je to bilo za ovaj vlogmas današnji, a mi se vidimo sutra na Danu grada, naravno. Davide, hvala ti. Hvala tebi. Ekipa, bog.